Good morning, Uganda. Good morning, the world. Allow me welcome you to Langoland, the land that flows with milk and honey, the land that produced the world first Olympic champion at Munich 1972, John Charles Akii-Bua. And I welcome you to this great match between Lango province and Acholi province. It was quite challenging reaching to the stadium because the fans were in big numbers. As you can see, today is the match between Acholi province and Lango province at the Akii-Bua Memorial Stadium, Leader City, the land that produced Okello Allen to the world, the land that produced a number of good people, Dr. Apollo Milton Obote and the rest that made up good things for our country, Uganda. Now, from Akii-Bua Stadium, and the joy is just as you can see. Behind me are the Lango supporters who are just from the Akii-Bua Stadium, and you are Yom Tutwalni. As you can see, the team is represented in a good way. The street any downside is the Faculty of Agriculture, under the All Saints University. The traffic flow is being controlled by the number of police. As you can see, people going, businesses are going. As you can see, Yijote Yom Tutwal at the Akii-Bua Stadium. As you can see, Salah and businesses are going. Yo, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That is the business. The Lango supporters were mobilized here at the Akii-Bua Stadium. Right, sir. That is the group. That's 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 the group. Thank you very much. I don't know, 1-1. What do we score? 3 goals. 3 goals. Yes. 3 goals. Yes. I'm mobilized here. Akii-Bua Stadium. Man, but the school bus, I'm telling you, Sir Samuel Becker, as you can see, the Gulu team are waving back. Thank you very much. Thank you for being in Lira. Thank you for being in Lira. Until next time, we meet again for the drum. Lao Kedacholi as united to come back into this show. Udilu tumuka? Udilu tumuka? Yomitie yomita. Yomitie. Kenyenyi. Yunis. Anya Jimmy Okai to Watamit. To Amato Mino be a friendly match. You're the Land province, Locope. Beruka Jamaica Hurricane. I don't know leg, Copa leg. Long with your Copano, me very Lanka. Ila Akii-Bua Jamoti, Copada, Copanga, Chandushu. Boy, my take man, but a few fans are made on at the junction. I'm taking you to the Akii-Bua Stadium. Behind me, over the Faculty of Agriculture, I'm over the All Saints University. One team to get welcome over Akii-Bua Studio. Akii-Bua Stadium. Tami tieni ngo? Miero Galek. Miero Galek. Tami tieni ngo? Galek. Du shutia komni Miero Galek. Tami tieni ngo? Kapu ger wala kitop. Iwa wanga ta ta. Peni chari kwen wan robbery abera ta badi le kweti. Yes, to me to leg. Akii-Bua. Jotia mi to leg. Wana bero to akai na dan kan jama tika record bero langi. Akii-Bua ngapengeu. Waruni buka record history me Uganda kan ngapengeu. Akii-Bua. Ngapengeu. Akii-Bua bero. Me Uganda kan. Leg beri Uganda kan. Boy mata udilu tumu ko tami tieni ngo yo dilu meni na tini ni? Adilo waraber yo yamata. Waraber. Akii-Bua. Miero Gal. Akii-Bua Miero Gal. Yewa kachara. Wan po petike ro mandala. Wan po wero gogi. Petike ro mandala. Mano bero duola me tia monena dilu na tini tia ko ni Akii-Bua Stadium Miero Gal. Le gwata mite pia Akii-Bua go maya. Le mite pia Akii-Bua. Boy mata humego. Yo yewa tio yo matek twal ka lek ti la kan en le ka bera tek twal wan mit ni Akii-Bua Miero Gal be tek twal. Boy matek. Wan mit twal tini ni. Akii-Bua ka gero wan du benefiting dia cara wata ber ka dilutie batini ni. Okay. Ayi wa bera yom tutwal. Boy matek. Podatia gamutami bodje moga me put around kan tami tini ngo ipi dilu meni atini kere kob me Akii-Bua Stadium. Dilutino wara ber kere kob me Akii-Bua Miero Gal. Akii-Bua Miero Gal. Keda mete nyopenu. Lao du shutia kob ni Akii-Bua Stadium Miero Gal. Boy matek umego dilu meni atini tumu. Sa boy. Dilu wara ber. Tini Akii-Bua kadama mete kana mete timo. Akii-Bua kana mete nyopea mete timo. Okay. Kabe wan udah lao. Dino ngi wan no walong yo beda marawa. Didi ero ko mo ro wa kene dong. So boss na boy. Kopa lao du yutieni Akii-Bua Stadium Miero Gal. Mego yini nero dilu meni na tini tami tieni ngo.
Adilo warabe Akii-Bua kapogero wan mohani pe bolo kuir. Mohani wan po bolo kuir. Yera me ario piero wabiro, ario piero wabishel bolo kuir pe ka Akii-Bua pogero. Mano bedo duon la me ta kobni leg miro ger. Wano to tamo atikana kana boragi minister pa achengu siero tata mamngo pirwa Akii-Bua kubiu kabela ngopi ga Akii-Bua kubango piga Akii-Bua Mano bedo duon jo ame obera tini na tini di like me Akii-Bua stadium chalo ya ko di filu mego dilu tumu ko be tami tini ngo yu dilu men tini Mero gale ka Akii-Bua. tam tini miro gale ka Akii-Bua tami tini ngo dilu men tini ka Akii-Bua stadium nana tiene wan la mero ya ni be gara Akii-Bua bien ubel don chan ri don loche museveni umiyo don kwa kalche kirewa jote nywar twero wate hate hate twap Mano bedo duon bula metie Lira City tam tini Akii-Bua stadium miro ger poi matek adilo waraber eka loko Akii-Bua kapone na ber apoko Uganda okario komduongore i bridge teduo ko tungi utongo ka bridge President pingana bere tie mar mal kuna bere Akii-Bua miro ger mano bedo duon lang ngame ta kobni Akii-Bua miro ger poi matek ni apoy mate itilo kera bisoibu kero nyalu keno bero galaxy yes galaxy Akii-Bua mir joger Akii-Bua miro ger bien kong ma chela akelo don lo wan bade da ubedi ginoro neno ginana no ko bapolo pe ana poyo Tama kumtia bera me anake kanjo luani mara Moses atu nyinga jo mara ngekere jo nyekere nyinga dead man dead man dead man kamitini ko ngo meme yibot gamete piko me Akii-Bua stadium dang Akii-Bua no miro gere wa ko yor yota merang kadi me we wan body da we onung chen Akii-Bua miro gero yor mano bedo duon lao bedo duon bulle me Lira City amo bedo te Akii-Bua stadium mego tam tieni sanya baraba simanya wa muri bana mawulire chikachi na wana bafe mulira wa mulango wa sub-region tulina amazala omangi tuli bakabi twali atatumanye tuli bakabi tuli basambi ba mupira ate ne gwanga lino fe tuli bakabi kuva mu mulembe gw'obote nete bagala tulaga ki guno wakanjagala nkusindikira mwami Museveni yennyini atujjako amazalawo akimanyi tuli bakabi lwaki taterawo kisaawe ky'omupiira gwokka enguudo za mulema okuzimba laba enguudo ze tulimu wano okitegeera wano site tulimu site jjukira wano Lira City nawe tuka eggulo olaba nga site ya ddala olaba nga katono kafo kalabika bulungi okitegeera naye nekisaawe kimulemye okuzimba ate nga ffe tumuwa obululu ffe ne batuyita abadongo okitegeera olw'okuba nga tumuwadde obululu ekisaawe kibeere wano obamba we namba y'essimu mutukubire ku ssimu tukoye amazalawo gammwe kasubire amawulire gano gagenda kutuuka ndowooza nze bampita jemo kayi gatoyuti mbeera wano mulira Lira City naye tukoye amazala kuba mulira mulimu abantu abategeera bangi ne gavumenti yennyini ekimanyi abantu abagezi bangi muyo si mulira yokka wamulalawo sub-region because me wane mo kan ubero menungo Mr. Museveni kara hawinyi loki tobe loka pire tek jana mer loko pole nunga gume loka ye peka ye yengi petel loko kai lok dang dika monu era tewa ba wan lang nang wati yu Alright, poi matek mana beru ko halao kiri ko habuli ameti Lira City tia koboni Akii-Bua stadium miro get this time ra poi matek kame tu hukikan ngala lawa na zan kan ngala lawa pe ngala ngina zan pe kame tu hukikan kame wi ngala la na zan kan poi matek